kwakonakele kakhulu lapha njengamanje sibheke lapha na ke eThembisa eMall of Thembisa eMbizo oshisa inyama ngihamba nomthandeni igcoka melisha na kanjani sobe sesekhona lapha na ngo 1 o'clock ngithini uhamba nomthandeni igcoka melisha hayi kahle lutho uyindodana yami wena hayi ngiyakuzala ngeindustry ngiyakuzala hayi ufana nompuphu nje ninjani umpuphu nje kimi straight ninjani amahloni kimi ngaba nalombhemi lokuza enline mana amahloni kimi ngihamba nalomuntu olokuza enline yazi sesekumele ngikhathe ngo5 ngenze le zinto zahloni ngibuyele endlini iziphuzwa ukuthi ngicela ngakho uphu 17 ungaphi 17 okay ha ngokhusakha bakothi nisivume masivume ngoba la namhlanje ilanga likhulu kwaZulu njengamanje ningizimu Afrika ngiphakathi endizeni ekwaZulu la this is a international King Shaka airport isiqhuso sika Shaka sibhaliwe kumanje Siku-SA njengamanje ke 24 September sibheke egoli so njalo sithi umuntu Afrika amakazazi ukuthi unguma-Afrika kubalulekile ukuthi sibe proud of who we are. Therefore I'm here in SAA, therefore we are going to Johannesburg. Now we must know who we are as African. This is an important day for us when the King Shaka was died. So therefore we remember each and every African person because he's a uniter of African kingdom. Ziyakalama yamemeza kaNdaba uyinkosi yohlanga uyinkosi yohlanga uyinkosi yohlanga uyinkosi yohlanga fumana bhalweni nkosi yohlanga zolahlisa mina la uyinkosi yohlanga ngiphele hey hawu siphethe bafumana Ndaba indaba uthi ngifundile nemali akunendaba ziyakhala la ngiphethe I'm your president. Yeah, the simple part. Yeah. Ngiyabonga bafowethu. Yeah. I got Ngiyabonga. Yini baba? Yini baba? Ayini baba? Uyabona bakuzama bakubiza ngeDebuty. Yini imvumo kuba? Mfowethu uthi mfowethu hayi balungile bashonela abalungu asibayeka indaba yabo basafela labafana bayohlaba bayokwenza ihlamba phesheya bazilile ufile uma wabo amahloni kimi sengifakoza inkosi nemvunulo madoda ufile uma wabo labafana sebayohlaba inkoba phesheya begeze ifasa kanjani sibed nami ngisho uyayifasa kanjani amahloni kimi angazi ngisho uma nje lalelani wengamzakwethu leisha ifike yakhipha ijikithelo konke la ikhipha ijikithelo buyayo bathi abantu this is the wrong place you hey kushayinyela amahloni kimi sinyele ivunulo Baro baba ngomphakamisile la itikiti ikhipha le British Airways mara awusho mfethu ubongelana etoilet ngoba ilento yokubonga ubongelayo angisezwa uzuzo umuntu ngale ubongelana ubongelana etoilet amasimba lathi kubosha online lokhu leja le izitha zami zokweleza izitha zami zokweleza kodwa yena ngicela usisi Athi kufuthi akuna bonto siyayikamuza empilo suka madoda hayi mthandeni sibenzani
bala uthandela bala simenza hayi siyabadlikiza angiyazi le nto ngibona manje ubuka la khona amanandi lapha ube kuboke bana busu ubesithizile bakhuluma laba bantu bayagula abantu batatale lokho kubi ilicisho wabhosha online bana khalalela sengithatha ngo5 bakhuluma abantu bana ekusiyeke emqaleni lokho kubuke ubani lo khanyisana kwenzala ekusiyeke emqaleni ningakhululeki uze wedwa njalo bethi kushaya umoya kwaZulu siyabuya Jababa ubani lo siyabuya le yebo leisha bana ikabe nje ukuthi yimbi yazi kodwa mfethu ngiyaqala kubona abantu ziyathukana lapho ukuthi ngibo kuthiwa ngizobhosha nginyonye emoyeni njengenyoni ke manje yazi kodwa mfethu mana mfethu yazi ukuthi amahlolo ngimi ngihamba nomuntu obhoshayo cha mana mfethu akekho umuntu ongayenzi loo nto inkinga mfowethu wena zithinta kanjani into kodwa-ke uthini ngoba ngithe ngiyiphakathi kuthiwa ngeke nizelutho gcina kusho ukuthi angibhosha wepuphiswa iqedile kuzane albhamu abalandeli bamphe kwakhe lo muntu kuthiwa lo muntu akasadli ubani lo kodwa ngineshoyo yokuthi ngeke uphile u5 years kusukela manje mengaxolisile ushuthi phethe akezwe uzoyifela nje uyabona njengembongolo emahlangeni kodwa la mfowethu lento yakubhongisa kwenkunzi etoilet wethu uzaphi lento kumele sidala into yasentabeni emakhaya ubhongelana etoilet bana ubhongelana bana kodwa khona iqiniso futhi silikhulumeke mntaba yabona kwethu abantu abalazi izinga lakho-ke lokubhukwa labo basebhizi khona embizo bashoda ngento eyodwa nje vele bashoda nge-repost bakwenze konke kwethu akahle amabhinqa wayazi le bashoda nge-repost awalazi lokopho cha bashoda nge-repost bakwenze konke uyedwa ulwazi lokopho bale le ntombazane enolaka lele bhayipola yiphi endwangu hayi cha kuthiwa u-business class loya manje futhi wona abantu ababoni ukuthi sikuphi futhi wona kodwa manje uzochaza ukuthi zikhona kodwa hayi nama kufanele khona ngenkani ngishuni wona manje mana silindele bese moyeni ngikhathi mana ngonile nje bangathi ngivuma ingoma nje emergency please to go thank you you're fine thank you you're right emergency is important